Kabiak, Israel di Kakwa Jesucristo, Jos Ibaong, San Mateo. Tojanajun re blikablahu a la Judas Iscariotes kaba. Ko ori kineblis benin achtih. Aru teras que balcue utla intin artesile Jesús ere. Eba anke semesh ke eba la jeb kaka chitumin plat re. Utalen sale honan aan. La Judas George Sikbal hokatish kereb ishqash te sinkil saruqeb. Salish ben kutan na kwa ekwilikwa inka jubil. Blis solom ke helok tishqat le Jesús ut kestere. Arta guaqto kagun krenak tatsikak li Pascua. Ut a ankishye. Achuqe salitanamit sa rochoch likuin qan ute quiere. Lional na chekwang. Sala kochoch tinin qili Pascua koch lin solom chanlaq solonel chaqeshre. Blis solom kesh banuli ke takla kesh bani Jesús ut kesh qob li Pascua. Nakke ekuk ki kohlak li Jesús sa mes roch bene li kaplahu. Ut nakchokep chikuak kishtire. Relik chikyalin quiere na junere taqashtisinqwe. Eba ank ahonak kerok o ut ke oktisye baltis hon qalem. Malakhlainin at kakwa. Kishsumem ut kishye. Adistsa liro kochben salipulat. Aan li taqashtisinqwe. Likajolbek tashik khotz iban bilchirish. Awan ra chalel sashben likuin qan li taqashtisinqre likajolbek. Khashal usraq chokre likuin qan naqinkash diolachaq. Tojuanakiatnak la Judas alitak achtasinqre. Malach utlainin at solonel. Kishteli Jesús re. La at shakiakim. Ut nakchokep chikuak. Li Jesús kishaplikwa. Kityoshin sashben kishkachi kishkere bisolom ut kishye. Kulumak kwaumak anain lintzehkwal. Chirish chekaan kishap hun li uklep-sek. Kityoshin kishkere ut kishye. Ukumak chehunilesh lisalisekai. Spanakanain linkikel relisumkwang. Hoibil sashkawachish hunile resh kuibal sachbal lishmakeb. Linkiere nakchalen anakwan inkachik kukshtiali u. Toh sa chikli kutan aan nak a chikli agbint kuk kochbenesh salish ni makwal akwa behiom linkikwa. Nak akkesh bicha ebli loklakbit. Koeb sashben litzul olivos. Ut li Jesús kishtire. Chehunilesh talukta kechol sa inkawa chirulik okinain. Spanaktsiban bil. Tintiklak ilolketong utebli karner tesh chachairibe. Aban nak akakshin kwaklik chityoyo kamolpeakin cheru toh Galilea. Tojuanaklak Pedro kishtire. Usta chishunile teluktak shol sak aba. Aban lain ma haruk taluktakin shol. Kishteli Jesús re. Relik chikyan linkiakbe nak chiruak biak okinain. Toh makiak na tiyawak litzokashlan. Akakshaye orsut na kinkana kanaku. Kichakoklak Pedro ut kishye. Usta tentutin kam kochbenat. Aban ma haruk timuk nak ninawaku. Hokan akwi kishyetis hunile bistolom. Tojuanak ko oli Jesús rochbene bistolom sa hunline ajer. Getsemanish kaba. Ut kishyere bistolom. Kohlanke sharin tijokin wanchakle. Kishkam chirish lak Pedro ut skapitale diralan lak Zebedeo. Ut kishteki praho ut yotek chor. Tojuanak kishyere. Kajo Israeli kwa. Kaachik manin kam. Kanake sharin ustyolen kesh kochben. Kihyolok chikachin ut kitanek chihupu. Yo chitihop. Atin yukwa. Uitruk chinumek kasek ain siben. Abanan moko hota linakwak lain. Kwak pan linakakwak laat. Tojuanak kesot eklikine bistolom ut kishtabeb chikwark. Ut kishyere lak Pedro. Moinkash kuy jun kamokak yolek kochben. Yolen kesh utihonkesh renak mestanek sali ale. Limusikech yon kwang. Autlitzech kwalech luklu kwang. Ko ok echik chitihok shkasot ut kishye. Atin yukwa. Kuinka truk nak tanumek lisek ain. Chinkat kuklisa. Chiushmang lakwahom. Ut nakesot ekchak. Kishtawe kwichik chikwak spanak ahoeb lishkwara sa arueb. Kishkanabeb ut koshtihok chak roshkwa rikine akwili atin akshchechak. Tojuanak kesot rikine bistolom ut kishyere. Korinkesh utilankesh kwang.
Tiomak retal. Tao shonanil naklika holbeh takashtesik seruqeb lahmak. Kwaklinkesh yoqeb. Kwechak li takashtesink kwe. Tokyo ahkuchi atnak le Jesús, nakikulak la Judas, hun reeb li kaplahu. Na walep li rochben, kwangat kapchid uchche. Taklan bilep chak shpaneb li shbenil akhtir, uteb li shchekel pinkelalep li tenamit. Litak ashtesin kre, kishkeli etelil ain reeb. Alitin tsubru anan chapomak. Utchihompat kihelok chiskatle Jesús utkishtire. Masala chol at solonel. Utkishtobru, li Jesús kishtire. Atkwami. Panuli shachalku. Tohuanak kena chokrik ili Jesús utkishchap. Hun reeb li rochben li Jesús, tikto kishche li rok. Kilisi li shchich, kishtik li shmos li shchukoil akhtir, utkishchot li shik. Tohuanak kitye kresh ban li Jesús. Kek bichik la chich sashna. Shpanak chishunilep li shtesh chap chich. Chichich ahkuite oso. Malak nakakoshla na kinkatruk timpat shkabalin yukwa. Utaan tishkerak chakwe chihumpat numenak kaplahu tep chi angel. Aban charach ru naktat aklokhru litziban bisa lisantilhu linashtiena joka intento takulmantra. Hulsalihonan aan kishtile Jesús reeb li tenamit. Mahona chape hunakak el nakshichal chinchapal rikinchich utche. Raglal kutan kohko kinchak salirochoch Dios chetsolbal. Utinkashi necha. Aban chishuni lain shkulman krenak chitzaklokhru lisi bawme chakli profet. Tohuanak chishunile blissolom kishkanap utke erelik. Eblike chapokrele Jesús kishkamrik in la Caifás. Lishchukoel aktir, ashchuchuke kuie blachti ut ebliche kelpin. Lach Pedro nachtrik in akcho chistakenkil. Tohkiulak sarochor lishchukoel aktir. Ut nakosh okak, kikochlak sa chankep limosech, relil walk arota kanakwi. Lishpenilep aktir, uchishkunin lishnyankalep ru ahrakol atin, choke pristikbal hunak choamik atin chirisle Jesús, reshkebal chikamsik. Abonan inkakestaw. Ustana wale ke hulak chistiebal chobankil atin chirish. Sarosoje ke hulak kuibeb utkestie. O Caín kishtieli queen Caín. Lain tinruk shukwal lirochot li Dios. Uchiru oship kutan tinkwakrisik wichik. Tohuanak kishakli klishchukoel aktir. Maingata chao bayak. Karuni kishtia ibn shakwish. Aban li Jesús inkake chakok. Utlishchukoel aktir kistere. Nins amacha kusash kawali yoyokil Dios. Keke malat li Christ. Iralali Dios. Kishtieli Jesús re. La achat yo kre. Utlain inquiere nakchalen anakwan. Terilik aholbech kohkok salishnim uk lini makwalios. Yok chakchichal sashpene lichokl sachosha. Tohuanak lishchukoel aktir. Kishk etlirak utkishtie. Shmaje kwali Dios. Kajik te okwi keli testiu. Sherabia nakwan. Shmaje kwali Dios. Karuni kikier. Kechakok eban. Juan Kshmak rekamsik. Tohuanak kishchuba lishnakru utkes ah tirukeb. Juan kep chike teninkre. Yo kep chistiebal. At Christ ay utjeke anisa koka kwe. Lach Pedro kwang chirishkap. Okko chinebal. Tohuanakun limos ish. Kinachokrikin utkistere. La atakwi shat ochbenin chakreli Jesús la Galilea. Out aan chitik chrueb chishkunil. Inkani nauk arunakatye. Nach ki elk lach Pedro chirekap. Ki ilex banjun chik mos ish. Ut aan kistere likwankep aran. Airoch ben chakli Jesús ach Nazaret. Kitik kuchik lach Pedro rik in jurament. Inkani naururi queen Khan. Hompatak chik aan eblikwankep aran. Ki hilok chikat lach Pedro ut kistere. Relikchitya nakla atah ki khun rehebaat. Ha kila ko atinabal nakutukre. Tohuanak ki okti makikwang uchische barik in jurament. Inkani naururi queen Khan. TikTok kitya bagkunit sokaslan. Utlach Pedro kinaksash oli kitye kresh bani Jesús. Toch magyak na kya baklit sokaslan.
akak orsut shekena kinkana kanauku. Kiel chiriskap utkahonak kitiot chitiabak. Nakesakayu keshutup rip tis hunine ris penin aktir utebris cheke spin kelale ritenamit chisku bankil chanahru naktes kamsile Jesus. Utnak keshbak keshkam utkoshesh ahtesi saruk lak pilat. Ruchile aquabej. Tohonak la Judas ali ki ahtasin greli Jesus. Kirinak kitinebak kam ksashben li Jesus. Kitiotex o utkil aksili la jeb kak tumin plat reb rispenil aktir ut reb richekel quink. Chimako sin astesis juam hun liquin mak ashmak. Aut eb aankesche. Kat kakwe lao il karuta balo. Tohonak la Judas kishkut bitumin sarotot di Dios. Ki el ut koshchatsre. Rispenileb aktir keshok bitumin ut keshche. Mokustas que balain salikule maye. Shbanak ans tsaks juam hun liquin. Keok chikobang ut keshok lishot lak pakonel chiru. Renak aran temukek li halane istanamit. Hokanak linakeka an chalen chakto anakwan nashkabain. Shotel kik. Tohanak kit aklokru listion li profet Jeremías. Que shokli la jebskak an chitumin plat. Saks juam hun liquin li shakapampil shpane li ralal shkaholah Israel. Utkoshe shlok li shchoch lak pakonel hokish chakrabi li qagwa. De Jesus que shakabag tru lak pilat utaan kish patre. Malad li shreyeb la judi Que chakok li Jesus utkishje. Ya li shaye la inin. Udnak eblish benin aktir ud ebli chegel pink choke chishkhitbal. Nka ke chakok. Tohonak lak pilat kisjere. mainkan kakobi karuni keshye chakwish. Autaan tik inka ke chakok. Ahonak kesat cho lak pilat ba. Rahlal chiap salinin iruchi le akwa wek narachap hunak likwang satsala. Atial anin terak litanamit. Saiblikutan an kwang satsalam huniking na biliruchi us akhbarabas kawa. Unak chuchu ke litanamit lak pilat kishchereb. Ani terak tinkwachap ere. Malah Barabas, malah li Jesus, ali Cristo na kieman kre. Spanak nasnaw nakskakaleb ishol kesh ahdesekwi. Utnak olah Pilato salirak lebal atin. Dirishakeli kistaklash chebalre. Mika abanure li tekil kuin kaan. Shbanak ashal rashin matke malak shbanan. Oteblish benil aktir hokwe blichekel fin. Kestak chi iri tenamit. Rete ispat nak chi achabak lah Barabas. Uchikamsir le Jesus. Kichak lah Pilat utkishchereb. Ani reb dikriwa interah tinkwachap. Keshche. Alak Barabas! Alak Barabas! Alak Barabas! Udlah Pilat kish patre. Apuro timbanu li Jesus ali Cristo na kieman re. Kish cheches kunile. Kaputro lingaus panu. Out ep aan asal kau chikes kapretis jebat. Kiri lah Pilat nakmakan oki utkun hululah ep joji tiklat. Tofana kis pas akhle rok jwe betanimit utkisje. Makai mak lain rikish kik elite kil queen hain. La estiale re sashbe. Uchis hunele betanimit kesume utkisje. Riskik el tinak sakaben. Utsashbene de kalal kakahol. Tofana kiratab lah Barabas. Unak aks etirapek tukom le Jesus. Kis ahtesi sarukay palanak chike tulukros. Tofana eblah po. Ahroma kis kam le Jesus salishnimal kap. Pretorios kaba. Utkes utop sa ishutam li Jesus. Kis hunele bihunte chakpo di kwankep ara. Ke elisirira. Utkes ke hunikaki ektiris. Kesur huni koron keske sa skolon usasnin u keske hunche keske ebre tiru ukke eret sa chola chreyeb la khudi kula khes chuba
que chap piche ut que okrish que palish holo una kera que tsinkin que elisilica que ekrish ut que es ekrichira to una que es camres que va que nakto que el que es kol kunikin aksirene aksimong skaba ut que es meniru Shishkamalis cruz de Jesús. Nakihulak felenaje Golgota skaba. Shikhalpiniru narahnaste, snaaks bakesh kolom kamena. Kesh bin, tuberik ink ay ha chiruk. Aban, nakischal ika kirahruk ba. Tiris chekaan, kesh chiruk cruz. Kesh hekinirak chiribile prip, chispulim iris. Okokep aran chiskaak alinkil. Sashpens holom keske titiwan bidis jaralil kaunak ketinepang kam sashpen. Aan a indi Jesus disreyep la judi. Tohanak keke tiru cruz kueb el prochpen. Hun sashtim ok ot hun sashte ok. Ot ebline kenumek aran nikes makekwa. Toket direk asenkis holome utchischeban. La de shahok rajoti Dios. Utyachiru oshigutan shachir rahwichik kola kwip firalalat de Dios utkubenchak chiruli cruz Hokan akwilis enile aktir rot ene dakti ut ebli chekel joke tire tsonkil utishcheban Khalan chikis kole utani kandaru chiskol balri andi shirayeb lak Israel kubenchak anakwan chiruli cruz utoba bang chiru kau chol rik ini Dios Chikole kanakwan, bikyal nak narek spanak kisye, ralalin di Dios. Hokan akwi eblach enak, ekek tulu cruz ben. Yo kep chis hokbal. Salen kwale toksa osip honal ki akabok sa spen chis kunin lirotichot. Osip honal tana nakle Jesus kis hapure chikau utkisye. Eli. Lema Sawak Tani Chihalpidiru narahnaste Ad indios Kaut nakshina kanap injunes Sashankep li kwankep aran Kwan keap inkre in utkesche Yochish wakbalak Elias Aktashik hun reep sa anil Kischapchak hun shmach palaw Kis asa binay Kishke saro hun liche ut kishye chi ichiruk aban ebli hun chol kishye Kanam ilakwan matakulong tanalak Elias chishkolbal Aut de Jesus kish hap kichikre chikaw ut ki el chol Akalis tekrul lirochot li Dios ki echek sa shi chalen takayek toktaka ki ek ang lichot ut ebli snin kalpek ke etchek Kilahe telik ebli mukle bal kamenak. Na balep lisan ak kamenake ke kwaklik chak kwichik chichocho. Ut nak aks kwaklik chichocho li Jesus. Ke ok salisantil tenemit ut ke shkotrip chiruep na bali poena. Lis kholemile blakpub rotbene bijoke chika kalengre li Jesus. Nak ke ere kalihik ut ke ere licho chikurmang kaho nak ke shikwak. Relishikianak likuin kain ralali Dios. Kwanke paran na bali isk, jokep tak ci ilok cinacht. Ay bliketa kengre le Jesus chalen chak Galilea, utke angelak ciru. Sa siyangkay ba ang kwan lis Maria Magdala. Lis Maria na eblak Santiago, utlak Jose. O lis na eb liralash kaholak Zebedeo. Nakke ekuk, kihulak aran hun likuin biyom. Ak Arimatea, a José Shkaba, an akwish solom li Jesus. Kiulak rikin akpilat, ut koshpat saklis akwali Jesus. Tohon aklak pilat kistaklash aktesen kilire. Ut la José koshok likamenak. Kishbat sa hun litik sakru. Ut kishke sa lishmok leba toh akshopbal sa pek. Kistol kosi hun nimlapek tireli moklebal ut koo. Kwanke aran lis Maria Magdala ut lis Maria hunchik okep tis kadya ba limukle bahal ekwerak chik nak aksnumek skotanke le kawung lis benlep aktir ut elak parise ke utubrik in lak pilat ut kestere Kwa
Shnak sa kachol naklak bala aan kistien nak tohjojo. Saros likutan tinkwakli kuchikchichojo. Taklah habis kakalinkil chius limuklebal chiru oship kutan. Mare anchal teshik eblis solom. Tusherel achak uteshti reb ditenamit. Shkwaklik chichojo sa shchankeb di kamenak chakeb. Utlitos balak ikwi sarosohik. Ashal chakak chik chiru lishkak uls benkwa. Kishtielak Pilatre. Kwe hunchut chak kalenel. Atyukesh chekak aleak chius hotnikenau. Koeb utkeisnat ilipek. Utkeskanap aran eblahpub chiskak alinkil limuklebal. Ratin liqaqwa nim la loqal at qaqwa Jesus.
Dali al